amahoro y'Imana kuri we tubana muri gahunda z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru, gusa nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ngerwano n'amakuru yacu ku buryo bwihuse kandi mu bambere. Nimba kunze ibiganiro byacu bishenge bigere kure hashoboka, kanda like ndetse wandusangiza igitekerezo cyawe unyuze muri section ya comment aho hasi. Nguhaye ikaze katwekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugeraho nuko Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza 2019 yageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23. Umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 kizwi nka IRC Lieutenant Colonel Wiringoma mu kirego kuri uyu wa 26 Gicurasi muri uyu mwaka yagize ati AFC itangaje inezerewe ko wahoze ari perezida na senateri w'icyubahiro umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange yageze mu bice bigenzurwa na M23 AFC harakabaho impindura amatwara. Perezida Joseph Kabila ageze mu gihugu cya Kongo nyuma kuva mu buhungiro aho mu minsi ishize yanafatiwe imyanzuro ikakaye n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi akwirwaho ubudahangarwa ndetse anakwirwaho kuba umusenateri uhoraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu, iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho muri gahunda yacu y'amakuru. Nkubwire ngo ntujye kure bana natwe guhera kuri uyu munota kugeza ku munota wa nyuma. Nguhaye ikaze mujye kubana nitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze, reka amakuru yacu tuyerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru inkuru ivugwa nuko Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 yageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Aya makuru yemejwe n'amwe mu bayobozi bakomakomeye bo mu gisirikare ndetse no mu bijyanye na politike muri AFC M23. Urugero rwa hafi umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 kizwi nka IRC ni Lieutenant Colonel Wiringoma mu rukero rwo kuri uyu wa 26 Gicurasi muri uyu mwaka yagize ati AFC itangaje inezerewe ko wahoze ari perezida na senateri w'icyubahiro umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange yageze mu bice bigenzurwa na M23 AFC harakabaho impindura amatwara. Mugenzi wo mu rwego rwa politike ni Lawrence Kanyuka yatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma ati tumwifurije uruzinduko rwiza mu bice ibyabohowe. Naho umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nanga yatangaje kujya igoma kwa Kabila ari amahitamo meza cyane ko yafashe icyemezo cyo kutaguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo mu mpera za 2023. Yagize ati gutaka umunyapolitiki ukomeye kwakiriwe neza, yagize amahitamo meza wo kuguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo igoma. Joseph Kabila Kabange hawe ikaze mu gice cyonyine cy'igihugu kitabamo ibyemezo bigamije inyungu bwite z'abantu, gufunga bifite impamvu za politike, igihano cy'urupfu, ivanguramoko, imvugo z'urwango ndetse n'ibindi. Corneille Nanga yahaye ikaze n'abandi bose bifuza gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hamwe na AFC M23 bahagarike ubutegetsi bw'igitugu, amacakubiri ndetse banateza imbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 23 Gicurasi ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo yatangaje ko ateganya kugira uruzinduko igoma mu minsi mike iri imbere. Anaboneraho guhakana amakuru yivuga ko yasuye umujyi wa Goma bwo hari tariki 18 Mata muri mwaka turimo 2025. Amakuru yo muri Mata niyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye mu gutangira kumukurikirana icyaha cyo kugambana igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye ku muntu, ihamya ko ari mu bayobozi bakomeye ba AFC M23. Muri ijambo Kabila yavuze ko bitangaje kuba leta yavuye kwizima ikajya mu biganiro na AFC M23 muri Katari kuva muri Werurwe muri uyu mwaka turimo ibuza abanyekongo kuganira na bagenzi babo. Yagize ati nakwibutsa ko leta ya Kinshasa yemeye kabaye kwicana AFC M23 mu byumweru byinshi bishize Doha, nubwo mu buryo budasanzwe ikomeza kugaragaza ko ari icyaha kuba abandi banyekongo ubavugana. Mbere yuko Kabila agera Goma yasabye leta ya Kongo guhagarika akababaro ikomeje guteza abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 maze igafungura banki yafunze kuva muri Mutarama muri uyu mwaka turimo. Joseph Kabila yoboye Kongo ni umunyekongo utangaje, yari amaze imyaka 6 yaranze kugira icyo avuga kuri politike ya Kongo. Ni umuntu ucecetse cyane ku buryo agusha Kinshasa mu makosa y'ubuhubutsi
afite ubunararibonye bw'uko yayoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18, igihugu kirwanirwa n'ibihugu by'ibihangange kubera umutungo kamere. Yashoboye kwivana mu bibazo by'ingutu mu ntambara ya kabiri ya Kongo yahuje ibihugu byinshi bya Afurika binyuze muri politike, ndetse atsinda M23 mu mwaka wa 2013 yifashisha amayeri ya politike n'igisirikare. Nyuma yuko bakurikirana hafi politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bari bategereje ijambo rya Joseph Kabila, bari kwibaza ikigiye gukurikiraho muri politiki ya Kongo. Kabila yavuze ijambo ryagaragaje intege nke za Perezida Felix Tshisekedi, haba muri politike, umutekano, imibereho myiza y'abaturage, ubukungu na demokarasi. Mu ijambo kandi yagaragajemo uko abona uburyo ibibazo byugarije Kongo ubyakemuka. Kinshasa iri mu gikoni cyo guhangana na Joseph Kabila uyoboye iki gihugu cya Kongo. Uwavuga ko abajyanama ba Perezida Tshisekedi barara badasinziriye ntiyabagiye kure, kuko bari kurwana n'uburyo bahangana na AFC M23 isanzwe itaboroheye ku rubuga rw'intambara, noneho akaba hiyongereyeho intambara ya politiki ya Kabila. Perezida Tshisekedi yatangije atazi ingaruka izamuteza, nk'uko asanzwe azwiho kutareba kure ku myanzuro afata ingaruka izamuteza nk'uko byagiye bigaragara. Perezida Felix Tshisekedi Antoine igihe cyaramugendanye bitewe n'uko imbaraga yari yizeye zose zayoyotse azireba, n'imbaraga zari kumufasha mu gisirikare na politike binyuze mu kwagura intambara iri mu gihugu cye ikaba iy'akarere. Aha twavuga nka SADC, umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo wo kwiyamaka bukarenge mu rugamba rwo kurwanya AFC M23. Tshisekedi ashobora kwiyegereza nanone uwo yahoze yita umwanzi kabombo ari w'u Rwanda kugira ngo amufashe guhangana na Kabila, ariko ikibazo cye nuko yavumbuye ko ibyo yumvikanyeho na bagenzi be basobanukiwe akarere nyuma yo kurenga umuryango aba yabyibagiwe. Nk'uko Ububiligi buri guca muri Uganda ngo bufashe kuba umuhuza n'u Rwanda, Felix Tshisekedi ashobora kunyurayo mu kumufasha guhindukirana Kabila, ariko Kampala mu bibazo by'akarere ikina umukino usanzwe umenyerewe wo kuba umukinnyi utagira aho abogamiye. Perezida Tshisekedi nawe ubona ko atagifitiye icyizere Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, kuko nta kintu kigaragara agezeho mu gukemura ibibazo bya Kongo binyuze mu gisirikare, dore ko nawe ibibazo bya diplomasi ari uruhuri mu gihugu cye. Nk'urugero kuri Washington iri kumushyiraho igitutu, utibagiwe n'ibya politike biri mu gihugu cye, ndetse ibi nako bimeze ku Burundi aho Kinshasa yabubonagamo agakiza. Nyuma yuko Kabila atangaje ku mugaragaro ko azagira urugendo i Goma mu gicumbi cy'umutwe wa M23 yahoze arwanya, ndetse amakuru atugeraho akabemeza ko yamaze kugira mu mujyi wa Goma akanahabwa ikaze namwe mu bayobozi bakomeye ba AFC M23. Iyi mu by'ukuri n'indi nyundi ikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa, izaho umuvuduko wa politike no kubwira amahanga ari gufasha gukemura ikibazo cya Kongo ko hajemo ikindi kirungo gikomeye kitagomba kwirengagizwa mu biganiro bya Doha na Washington, ndetse n'izindi mbaraga izabibonye mu guhangana Kinshasa mu mpinduramatwara igamije gusenya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi na politike ye. Kabila yakunze gutunga agatoki mu nguni zose avuga ko ijegajega. Uyu ni wo musozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane wo bana natwe muri gahunda z'amakuru za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukano kuri AM TV show na Gasabo News 24. Shalom.